Ko je pobednik prve sezone Zadruge? Tačan odgovor, Kija Kockar. Koji voditelj vodi emisiju Pretres nedelje? Milan Milošević. Ko je bio prvi voditelj Zadruge? Dušica Jakovljević. Kako se zove reality u kome su učestvovali Kristijan Golubović i Stanija pre Zadruge? Farma. Koja zadrugarka je poznata po pesmi Deveti krug? Luna Đogani. Koji zadrugar je imao nadimak Ša? Nenad Aleksić. Ko je bio u braku sa Dalilom Dragojević pre ulaska u Zadrugu 5? Dejan Dragojević. Koja sezona Zadruge je bila ubedljivo najgledanija? Prva sezona. Ko je poznat po nadimku Matora? Jovana Tomić. Kako se zvala zadrugarka koja je bila u vezi sa Stefanom Karićem? Jovana Ljubisavljević. Koji zadrugar je bio poznat po ljubavi prema sportskim automobilima? Filip Car. Kako se zove majka Miljane Kulić? Marija. Ko je bio poznat po ljubavnim trugovima sa Aleksandrom i Draganom? David Dragojević. Kako se zove sestra Lune Đogani? Nina. Ko je bio pobednik Zadruge 3? Iva Grgurić. Koji takmičar je poznat po rečenici "Jel realno ovo"? Marko Janjušević. Koji zadrugar je bio učesnik realitija Survivor pre Zadruge? Anđelo Ranković. Koji učesnik je bio bivši košarkaš? Marko Janjušević. Koji par iz Zadruge je prvi dobio dete? Luna i Marko. Kako se zove bivši dečko Maje Marinković koji se često svađao sa njom? Ima ih više. Koji učesnik je poznat kao Zverka? Filip Car. Koji učesnik je imao ulogu novinara u Zadruzi? Marko Đedović.
Koji takmičar je imao pesmu SOS? Kija Kockar. Ko je bio u vezi sa Anom Korać? David Dragojević. Kako se zove otac Stefana Karića? Osman. Ko je imao ljubavnu priču sa Filipom Carem? Aleksandra Nikolić. Ko je bio u vezi sa Marijanom Zonjić? Anđelo Ranković. Koji učesnik je bio poznat po pevanju i harmonici? Mišel Gvozdenović. Koja učesnica je poznata po pevanju i učestvovala u Zvezdama Granda? Aleksandra Mladenović. Koji učesnik je imao sukob sa većinom zadrugara zbog svog temperamenta? Na ovo pitanje u ovom kvizu odgovor ostavite u komentarima. Također napišite koliko tačnih odgovora imate. Like and subscribe.